Men, ini adalah hari kedua kita prewedding. Sekarang kita ada di Muntilan dan kita awali dengan makan soto di emperan jalan. Kalau kentir ya. Soto Pak Lan ini seger banget, mantap. Pokoknya lo pagi-pagi makan soto buat sarapan, the best loh. Off-road gile. Iki ra beda karo nang anu. Ndi ke jurang jeru. Berarti dhek mancing wis nang ndi iki. Alah, wis. Kita udah sampai di spot priwet yang hari kedua. Ini apa ya? Semoga ini keren. Oh, kayaknya keren ini. Ada sambungan wae. Oh, HP nanti lah. Untuk nang kene. Wah, sisaannya Bang. Sisaan gile mancing. Ayo nyebrang, ayo nyebrang. Enter ayo Mas. Amin. Bajilak jeru jebule. Jancuk. Ini kita udah sampai di Kali Elo ini. Kali lu udah. Ini kali Blungkeng. Blungkeng. Sampai di kedua di Kali Blungkeng karena kemarin di Kedung Kayang hujan, kita pagi coba lihat review di sini. Ikuti terus saja. Not sure if you noticed, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white.
day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white tonight. Yes, you look so beautiful in white tonight. Perjalanan kita sampai di sini, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Walaupun banyak rintangan udan-udan ya serapopo lah. Perjuangan, KBI butuh perjuangan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa season selanjutnya.